Danas će Centralnoj otadžbinskoj upravi Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve da se obrati predsjednik Vučić. I to dobro, zvali ga, ok, nije sporno, čovjek je duševan, on će da pomogne. A sa njim će da bude i Mile Dodik. A mnogi se pitaju šta tu traži Mile Dodik. Mile Dodik tu je, on je kao đakon. Znate kako, jer on prvo ovi sede unutra i onda ide Mile. I Mile ulazi i počinje predsjednik pomiluj, predsjednik pomiluj, predsjednik pomiluj, i spasi sina Aleksandra, i spasi sina Aleksandra. I onda ulazi predsjednik i onda ove vladike, predsjedniče greši, što ljubi ruku, ljubi 500 evra, 100 evra, 200 evra, i tako dalje, i tako dalje. I predsjednik dođe i da se obrati njima i u tom trenutku, pre nego što se on obrati, samo vidiš odjednom jedan vladika. Jao, ljudi, očevi, braćo, sestre, nema sestre, braćo, dobro, ima i sestre, mislim sestre. Javilo mi se, šta se javilo? Kaže, zašto ne bi predsjednik bio i patrijarh? Kako mi kaže da bude patrijarh je tu? Kaže, evo ga deda ovde, Irinej. Kaže, Irinej, nema veze što se mene tiče, neka bude. Kaže, predsjedniče, da li biste vi bili patrijarh? Pa, kaže, ako je dotle došlo, pa kaže, predsjedniče, morate vi da budete. Evo ovaj otac kaže, što vi mislite? Kaže, jedino predsjednik kao patrijarh može da pomogne Bogu da reši ovaj problem Kosova i Metohije. I predsjednik kaže, ja sam zbog toga i došao da vam kažem ovo što se tiče Kosova i Metohije, mi smo spremni, ja sam došao da vam kažem da smo spremni da kao vlada, ja kao predsjednik, ministarstvo, pogotovo vojno recimo, ministarstvo financija, tu smo uvek da pomognemo, spremni smo da Bogu pomognemo koliko god je u našoj moći, da mu damo snage, pameti, volje i razuma da reši pitanje Kosova i Metohije. Jer, kaže, tu samo Bog, Otac može da pomogne, ali on nema dovoljno snage. A mi smo spremni i ja se kunem svojom čašću, a Mile ide. Kunem se svojom čašću, predsjednik pomiluj, spasi sina Aleksandra, daj mu snage. Kunem se, kaže, ovom svetom vodicom koju pijem sa naše gračaničkih izvora, da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, i on se obrati njima, sve im ispriča i bude sve cakum pakum. Sad vi se pitate što je njima ispričao Nemcima, ispričao Amerikancima, ispričao Englezima, Rusima, vamo, namo, ispričao je to i ovima Centralnoj otadžbinskoj upravi, samo nije građanima ispričao šta ima u vezi da će pomoći. Ali čim se to završi u 5, predsjednik ide na RTS i u 7:30 ulazi Mile Dodik, kad krene špica dnevnik, ulazi Mile Dodik. Predsjednik pomiluj, predsjednik pomiluj, predsjednik pomiluj, i spasi sina Aleksandra, vajstinu. I ulazi predsjednik, seda za sto i kaže, poštovani gledaoci, dobroveče, evo samo da vas obavestim da će sve da bude u redu, nemojte ništa da brinete, sve što je u našoj moći učinit ću, sve što kao patrijarh, kao predsjednik, kao Bog Otac, kao Sveto Trojstvo, kao entitet, kao Stanley Kubrick, ona crna, kako se zove, ona monolit, sve ću učiniti da pomognem Bogu, Bog će uz našu pomoć sve to da reši, nemojte ništa da brinete, nemojte ni ova kiša da vas brine, sve će da bude u redu i budite dobri, ko je grešio po 500 evra, drugi su davali i više, ajde Mile, predsjednik pomiluj, predsjednik pomiluj, predsjednik pomiluj, spasi sina Aleksandra, i svi da ustanete kao spasi sina Aleksandra, a sad idemo na ostale vesti i to je to.